penting orang ni pi dak ti jong kat jeng khoi tu tui pha ta la dai pentun tu buk khlong ai sa no ong pentun suka busyang marwai banyak kabu ari kat kabu belah sulut tengah ibai tut depan ade karuai tu mah Prakli itu kecair jauh pekai macam sinamali secara setiap su kompoi su tu aja jur mana shimbe ne depan kok ram kok melap tari onion slice tak kok lupa melap tari melap tare depan lang thang bem thang kadi ngamut te lawai kemnu te pen bam ne pen ye bam matang keproj dan faten ne mnata thang dak ai nan diang shura lalut li kawara cha phamoi dak ketung kelak ngak daden wara cha kejur ban dan shura bam tong ba ni upiat oi ong pi nyon shim lang kejur ramra dan shura lalut pi kam tiet te ni buang li tre si tom nadu dang setiap wara cha kesot ora tang kaca buk ketung bot upiat pam kum na bam baik kaproj ram dan subam im ni ketung na bam te bam ba angan bu nak ra no shim atu samat ta Sama itu kan anda ada nak sampai di clean tiar tu. depan Allah ta samat dak kamera Anak kini batiang shwana jai piang yuk kat kan. Ada kesot buang ni takal long senrang kata tali lasuk bus dan yap na yalong ka bom don ka rom rarang tang jer ketui bom don ka praj ka ketung abam im kesot siam su lira sayung ai li ya bam pasti abu yang suk yung em yu tre salam tempat yap terkhong na ra le ye Si penting orang ni pi dak ti jong kat jeng khoi tu tui pha ta la dai pentun tu buk khlong ai sa no ong pentun tu tui nga la not ai bukum noi kin pu ong bat ka tre stam bat kambiang bam ya la chong ni ksoi tang thit jerngam bum yu su to khai su le no sayung ai khai su dok chat man ha sit la dom Jadi ban songo ang tamala mana kerja. la dai mus ngongu hak chat sia ngongu man ni no sayung yo dok chat sang asbit Wait, come on, ja. Depan! Waktu kali nak sayung tak pun ibang kecat. Tangan nak. Sudah ini su aklut ni lah palat lah. Wah, kelut ke tu kena nak ya papadong. Li getar wan pen iya.